Kaseng Ribho Youth Organization hakalai puwe terik arajar arpulai kalalit ban kendo eka office badepet jongka food civil supply and consumer affairs ban pan jingshai halor ke jingdon kam ban penyeso yo adhar number bat ka ration card. Hagani ke jinglet lalam khmat da presiden rangba ka RBYO usamla bayatilang lapang ha ke jingdon ringkat kiwe pat kinong yalam kaseng. Habakeren sya ukaro news usamla bayatilang lapang ulayatu baga jingakeren berka inspector of food kalong ka beseiso ha ka balayo ro ka kopi jingtho ka balawan na ka ying bishar badon buram ba on omdon ka jingsha penduk khaw wat lada kimdon adhar ru. Usamla bayatilang lapang ulapen kenmau bakatanat food civil supply and consumer affairs jong ka sorkar kalapen bena patba babaro kidei ban penyasno yau adhar bat ka kat ration henry don ki patba ki syam jing halor kata namar ka bampor ban yau adhar number bat kat kum ka ordinance ka belami menshua kalong balada omdon adhar onduk khaw ration kane kelawan ra jing bat dei halor kane ka benta baka seng RBYO kawan ban keren syaki bahalor na kabenta ki padba. Deto hagane ka sngi ka bumenta ka lai puitrik mai bo pra sa reply. Ni na kalang seng chung ka Ribho Youth Organization ngilawan bu ikani ka jingtho ha Inspector Food Civil Supply nompo Ribho District kong kongwer bat kapang hi ke ba ngi on bu ya kini sti kalong ba nginyo ya ka ordinance habade botu adhar kan ma kumbang i layo ya ka jing ujor ngi pai ba ki babon balang ki babon kisnong ba anak kilaya snow ya kata ka tendong sawa lane ki jing partasnong aman la kisnong ki thau ki jungki ki bhap apo jung ki Ribho District ba ki bomdon yo adhar kan kinamla banyo shu ya khawreshan ane utau kau padung pala anak kalian kesulkar pada pentenang nak minta jom baik iwe ki badi hok anyo de ni nak kalian keseng ni syam yang kena senjam den bagi layo ya kena ka jing ujor ni baik hoi ni khwa bani telang ba office omde ke ba ni bisni lane ni wadong wadau andre tang bangin yo ya katenrai ke ba hato ka de sishan em katkom kata ka jing tha jong kinong samkhaw lane kisnong kiramba snong ba kumaki ong ba ki bomdon ne odahar kinom yo shu ya correction de kum kan kusa kum bakila de penbena ha ki jing pertasnong ba lese kum hakakat ration lese kidon sangut hakakat ti lada arngut kimdon yo adhar ke umut bakitu ki arngut kindu no yo correction debat kinyo tang kitu ki langut ki bodon ne kakat adhar de kata kade ke jingwan pan jing pencai ke jungi nakaliang jong i inspector food civil supply ni pok nampo kaya ke kubor ke bangi layo pada hakane ka sengi ke bementa kalong ka kubor ke basong tenan ke bana kalian ke jung i la ai ke jing pensai ke bacanai ke jing pensai ke basai ba hiro syangi kum keseng ba ila de ong hiro dakten basai ba haduk mentahi ke order hi ke bawan kalong ba olum la ban penduk kau ya ki bomdon adhar ro kinyot ba hi ya kau ubala de ban tenang nam ta joki tekene ka message ka kubor kan le syabro ki pa jong ka Ribho District bahkan le ru syabro ki pat ka beri nyotram ba kumba layo hinang ni ka jing pensai bana kalian ka shiti ru kene ka shiti ka bangila de banyo kene ka shiti ka bangila yo na i madam kongwer yo le bala de ai na pok kot ba hang ni hi kala de ban kransai ba ki bomdon yo adhar ru kinyo ba ka hok ka juki kumba ki de hok banyo yo khawreshan te kene kalong ka khubor ka basai sya bro ki ba ki ba syong ki basa apo jong niga dong bakatan ke jini apo Ribho District batung uru apo jong ke jelam igalia hi bro koi ba ku mengitip syahi menta ba nakaliang ke jong i hila de percaya ba bro ki bomdan yo adhar card ro kin yo correction de tang kini hi ki jing percaya nakaliang ga seng ke jungi bat ba ngi kedu pada ya kino ki ba nong snong ki bodon ya ki boman ya ki jing abade ba une adhar card abade bu correction ki subhaban pentip ingi syakaliang seng ini trelang hi bat nakaliang ke joki de bat nakaliang jong i kong wero la dap ong ba la don kono kinjau meeting ane au kawas program insa pentip isingi kaliang seng ba nakaliang ke jungi ro ngi don lang ba kanang bangin tip ki kirai ki bawan nakaliang ke kot ki bawan kino ki department de tang kini hi kulisibut